singene ekubukeni what I will call a title lengithi you can still make it or you can still get there. Lokusho kwekuthi usene kufinyelela kuloko lokuhlelile usene kuphumelela. Siphila emhlabathini bazalwane longasilula sibofakazi baloko. Nemave emhlaba akhungethwe tingcinamba letinyendi kakhulu. Ningamanga bazona hle ngifaka singisi ngoba nale nkonzo yethu ikhombo nayo nikhumbule. Kanti futhi sinalabantu bethu labasha. Sometimes uhlozi na ukukhuluma nabo ukhuluma igama leSiswati athi uthini? Vele nje sesilapho ngenhlanhla lenjalo. So siphila ke bazalwane etikhathini lapho khona kune tingcinamba letinyendi kakhulu ngitawubala nje leti few lestatiko ngiyendlula nje. This is just a general introduction. Yami introduction imfishane kuneyamndolo. Politically kutembangave sine challenge emhlabathini nje wonke jikelele. Nani niyati ukuthi kuhamba kanjani emaveni lamakhulu leswahloniphako kutembangave noma mbusave tintfo atikemi kahle. Bese sekuthi nakutemnotho akukemi kahle emaveni lamanyenti. Emaveni lamanyenti ungabala bo America boNgilandi bobanibani simo semnotho asihambi kahle. Nalakithi siyashayeka. Emaveke kuyashiyana kwekuthi enta njani. Ukhanza kwekuthi ngenxa yekuhlaseleka kuba khona bo central bank njengoba sathi ukuthi nathi sinayi central bank wethu lakhaya lo sebenzisa monetary policy kubona kwekuthi stability ku economy usenta njani using different instruments. Noma usebenzisa interest rates control inflation noma lokwa nalokwa but bayazama lokuthi lesimo basende sibe ngconywana. Our fellow brother Dr. Phil upublishile last 2 weeks ago yini akhuluma ngesimo semnotho sethu la kangwane ukuthi sime kanjani. But simo semnotho siyahambisana nenokuthi uyakhona yini kukhanga bantfu labatawuta labato investor nabato investor bese bakha nemathuba emisebenti. But as we speak unemployment yethu isetulu kakhulu. Nangiyicheckako I think basebenzise some stats about 3 months back bakhulume ukuthi sile ku 24.3% unemployment. Kusho ukuthi munye roughly labang 5 noma ngathi nje 4 akacashwa. Angithi 24 point something, so close to 25%, and 25 uya kang 4 ku100. Kusho ukuthi nabantu nje bamile bang 4 munye wabo yoba kasebenzi. That's how bad the situation is. Nathi iyashaya in the church. So singede sathenisha a blind eye ngoba siphila la eveni. Lama challenges manyenti kakhulu. Bese sekuthi even socially sinema challenges lamanyenti kakhulu emindenini. Keje iGPV nathi siyayenda mase December lakhaya. Okay. Lokho icampaignela ukuthi ibe protected ingendeki. That's what I meant. Not ukuthi sinang. South Africa it's a big thing because it is a big thing vele. Now but lokungwarisha kombini lokuthi despite lama campaigns but iyadlwaba man. I do not know ukuthi phunyuka kuphi. I think there is something amiss. That one I am sure. Kulabo labayibukako mina bengasuggest ukuthi akuse bayohlola hlola. Khona la kungahlangani khona. Angeke info uthi uyisukumele ichubeke nekuphuma eceleni. Kukhona lokungasihambeli kahle.
Now lokunye lokusihlaselako ema issues yekuthi kube nema high divorce rates siyakwati nema families lokhanza ukuthi a dysfunctional kube netinkinga emakhaya siyakwati lokho. Nami nje I grew up in a dysfunctional family. I know what it means ukuthi kube nema abuses. Nami nasingahlala phasi ngakucocela ukuthi what did I experience and what did I see and what did I attempt to do. But I am not the subject of the discussion nyalo. I am mentioning it. Bese sekuthi we are bringing up this young generation. It is not easy to bring them up because si belonga kuma generations lehlukene. Baya classify ke labo laba classify ko labanye bethu ngakhanza kwekuthi si belonga ku generation X, Gen X, but ibona incumbi yabo they belong to the millennials and the Gen Z. Lo Z umele Zoomers, ZWOMER, not Zuma nibuye nganeno. So laba sibukela ko bathi this generation le ithanda lama electronic devices. Lokufunda tincwadi lesithi sine sibafoselela kuko aku resonate kahle kubo akusiyo indlela abahambisana lula. Mtshele nje ukuthi naye ku whether iPad, cellphone uthakadlale ngako abasadlali ngemhlabathi njengathi nanetimoto uphushe esigodvo kudume wena usiphushe kepha. That was our joy. But ibona badlala ema games longathi ngincangangcangani la tincingweni bahle baliphazamisa icingo lakho uthi yena mntwana nilendeni icingo lami. We belong to that generation lekanjalo lama challenges manyenti. Ngicela ukuthi sivuleni encwadzini ya Luka chapter 1 sitawufunza khona verse 5 la sihlangana khona na one of a social challenge. Sibone kwekuthi liBhayibheli lisifundisana kunetindvo lengicela ukuthi tsinza lengicabanga kwekuthi tingasisita. Kuyenteka kwekuthi nangabe tifiso takho empilweni tingakafezakali inhlitiyo ibese seyadvumala ube discouraged ube depressed. LeBhayibheli lisixwayisile ngaloko kwekuthi deferred hopes and aspirations make the heart sick. Nangabe nje wathi uzama lokho naloko ubone ngathi akuphumeleli kahle bese sewuyadumala. Kunetinshwana etimbadlwana lengifisa sitibuke kwekuthi lithini liBhayibheli in such circumstances. Ngicela ukuthi usifunzele kusukela ku verse 5 ugcina ku 13. Ngesikhathi kubusa Herodi inkosi yaseJudiya kwakunempristi labebitwa ngekuthi nguZakhariya abewelicembu laAbiya lebupristi. Umkakhe abewesitukulwane saAroni libito lakhe kungu-Elizabeth. Bobabili babephila impilo lengcwele kuNkulunkulu. Babeyigcina yonke imiyalo nemithetho yenkosi. Babede bantwana ngoba Elizabeth abengadali futhi bobabili bese bakhulile. Ngalelinye ilanga kwakuligema la Zakhariya lekwenta umsebenzi wakhe webupristi kuNkulunkulu njengalokho kwetayelekile. Ngelisiko lebupristi abedliwe inkatho yekuthi yashise impepho elathini. Ngako ke wangena etempelini lenkosi. Sicumbi sonke sebantu sasithandaza ngephandle ngesikhathi sashisa impepho. Ingilosi yenkosi yabonakala kuye. Ime ngesandleni sekudla selilathi lapho kwakushiselwa khona impepho. Nakayibona Zakhariya wetfuka wesaba. Kodwa ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakhariya, mthandazo wakho sewuvakele. Umkakho Elizabeth utakudalela indvodzana. Utayetha libito layo uthi nguJohane. Amen. Amen.
Lengxenye yembhalo lesifundza kubazalwane kulandzisa about a family. Babe walelikhaya kunguZakhariya, make walelikhaya kungu Elizabeth. Now liBhayibheli lithi Zakhariya abekade angumpristi ayindalelwane yesive semaLevi, a descendant of Aaron. Now he was a priest. David, before he died, lakakwenda wathatha emadvodzana lang-2 labesele a-Aaron. Out of kula madvodzana lang-2 bekade kunemadvodzana lamanyenti, he took 24 wabo wabehlukanisa ngeticheme tsite wakha 24 weticheme. Leticheme leting-24 bebashintshana kuyawukhonta etempelini. Kuthi kulesikhathi lesi kuya lesicheme lesi siyawukhonta. Zakhariya ke yena bekabelonga kulesicheme ses-8 lebekuthiwa lebesiholwa ngu-Abijah. Noma Abijah abeyindvodzana yendvodzana ya-Aaron leyakhethwa ukuthi lesicheme lesi sitawubitwa ngaye kuthiwa ngu-Abijah. That's why iBhayibheli lisho njalo. So ke kuleticheme ke kwashaywa inkatho kwekuthi sesicheme sabo bani nakulesicheme kuyabani. Yamudla ke inkatho Zakhariya. That is how he went to go ayoseva etempelini. Zakhariya na Elizabeth were both bebabili bangema descendants a-Aaron. LiBhayibheli lithi ke la bebangcwele ngeSiSwati. Lithi ngesingisi beba blameless, bagcina yonke imithetho yaNkulunkulu. But guess what? Beba nebufishane tsite. Lithi ke liBhayibheli bebede banvana. Lengukhanze kubalulekile la nalokungitsinzile ngilokuthi Zakhariya njengoba tindvo taNkulunkulu uyadati futhi uyamkhonta uNkulunkulu kuze kube nginyalo, awukasithathi kungabi nebantwana bakho esizathu sekuthi ungamkhonti uNkulunkulu. Noma uthi uNkulunkulu wena akakwendeli umusa ngenxa yaloko ubese sewusinva dinyawo. But he faithfully and continually served, a blameless man. Angene tempelini awushisa impepho ashisele labanye eniyethi kwa yena unesidzingo. That's the man who he was. LiBhayibheli lithi ke lana bebede bantwana. Now lokungitsinzile lokunye lokuthi bake bathandazela ukuthi inkosi ibaphe bantwana. Na unaka kukhuluma kwaZakhariya uthi sebadzala. Lokusho kwekuthi bake bathandaza basese basha noma basese khathinte ukuthi scientifically bangabathola bantwana. But ngicela sinake naku ke bazalwane sitawukhona kubamba kahle lokule ngifuna ukuthinza. Ingelosi iyafika angekhathi etempelini Zakhariya iyema eceleni kwelilade la kushiswa khona impepho. Seyithi kuZakhariya umthandazo wakho uphendvulekile. Amen. Umthandazo wakho uphendvulekile. Lokusho kwekuthi bake bathandaza. Ingelosi ke sayiletha imphendvulo. Lenkunakile lokunye ngilokuthi ingelosi ime ngesekudla kwelilade la kushiswa khona impepho. Impepho ifananisela imithandazo yethu. Ifananisela iworship yethu. Lokusho kwekuthi nakema laceni kwayo Gabriel so usha kwekuthi letindvo letendeka la. Here is an answer for it. Ngoba tiyaphila. Le mithandazo lendiwako iyevakala ezulwini. Lokusho kwekuthi bazalwane nakunetindvo lesibona kwekuthi kungazuthi atisihambeli kahle noma siyatifisa ndlela tsiteni. Indvo yekuqala lekumele siyente ukuthi sithandaze. There is no other way ukuthi sithandaze. Liphuzu lekuqala leli engicela kuliveta ukuthi we have to pray. Now ngisakunakile lokho ithi lengelosi your prayer has been heard.
utawuba nemntwana. Iyachaza ke lokuthi utawuba njani. Sengihlushwa ngile mphendvulo ya Zakaria. Uthi ke Zakaria, ngicela usifundzele ngeSiswati make ngidawufunza ngesingisi la. Uthi Zakaria, how shall I know this? NgesiSiswati libeka ngendlela lehlukile. Ngicela usifundzele ke make. Verse 18. Zakaria wathi engelosini, ngiyawukwati ngani ukuthi lokhu kungiko? Mina nemngami sesibadzala kakhulu. Ngicela usiphindele make. Zakaria wathi engelosini, ngiyawukwati ngani ukuthi lokhu kungiko? Mina nemngami sesibadzala kakhulu. Uthi Zakaria, ngiyawukwati ngani ukuthi lokhu kungiko? Now akuhlangani la. Gabriel uthi your prayers have been heard. Utawuba nemntwana, uyamtshela. But Zakaria uthi ngitakwati ngani ukuthi lokhu kungiko. Kahlehle uthi le story sakho angisiva kahle. I'm not believing your story. Shengathi uthi bazalwane singakunaka lokho ngoba uthi how ngumbuto lo ubutako na ufuna kwathi ama details ukuthi lendvo itakwendeka kanjani. Unfortunately kulendlela lesifundiswe ngayo to be so worried about the how, ngoba bavamise ukusibuta nangalabo how nalatikolweni lokuthi how is this, how does this work, how lukhamba kanjani, uchaze ke na uchaza. But here is Gabriel uyamtshela ukuthi le tinto letikwendeka. Zakaria yena usestuck lokuthi kutakwendeka kanjani. Ngibe nembuto la ukuthi have we not used our lack of knowing the how as reasons for unbelief? Have we not used the lack of knowing the how as a reason enough for unbelief? Because lokuthi lo how awumati wena akameli kube sizathu sekuthi ungakholwa lokulotshelwa kona. Because we are human beings, sinema limitations. Asitati tonke letinto. Now uma wena utati limit ngalokuthi lo how understand, then you are playing God. Because uthi wena kuze letinto tendeke kufuneka uthi understand tonke. Because you are now stuck kulo how. And uze uthi Gabriel, mina I stand in the presence of God. Sure, bengabaleka mina washo njalo kimi. Uthi Gabriel, mina ngima phambi kwaNkulunkulu. Ngithunywa nguye. Kana manje magama uthi who are you? Kusile tivile ngutshela dona usathi ngabada wena usithi kwendeka kanjani. Sengathi besingafunza abazalwane ukuthi la kakushoko uNkulunkulu sikholwe njengoba kunjalo. Kube kutse nathi kuthi besingakuquestiona kona sikuphinzilide. Ngathi tinto taNkulunkulu siyatati. Sibakhumbule kusendele umusa yabazalwane. Le tinto lesitatiko sathi njingeshezana nje. Ngoba nakho lokulesikwatiko sendele umusa nje sidiconze le tinto. It's by grace. That was the problem of Zakaria. He wanted to know how. Ngicela ukuthi quickly sifunze ukuthi in such circumstances etimeni letinjalo how should we respond kuze ukuthi siyivale kahle. Ngicela sifunze the same chapter make Luke chapter 1 ufunze verse 38. Luke chapter 1 verse 38. Maria wase uthi nginceku kade yenkosi akwendeke kimi lokho njengoba sewushido yase iyamshiya ingilosi. 6 months down the line asakhulumile Gabriel na Zakaria, so ukhuluma kuMaria kenyalo. A similar message. Maria is a virgin. Umiselo ukuthi athathwe nguJosepha. But sekufika lo mbiko lo indzaba ke siyayathi bazalwane.
Lenkulandzile la ngilokuthi naye Maria owawubuta lo mbuto wa how. But lokubuta kwakhe kwa how kwehluka kulokubuta kwa Zakaria. Wabuta ukuthi letinfo titakwendeka kanjani. Kafishane uthi iscience yami ingitshela lenye indlela yokuthola umntwana. But wena ngalendlela osho ngayo utakwendeka kanjani. Lenguthanzile ngilokuthi ingelosi yamchazela. Nase ichazile ingelosi ngicela uphindze ufunze makhe. Wase uthi Maria, ngiyinceku kade yenkosi, akwendeke kimi lokho njengoba sewushido. Uthi Maria kuye akwendeke kuye njengenceku kade yenkosi njengoba sewushido. That's how lekumele si responde ngayo uma ulive likaNkulunkulu. Usubmit to the live likaNkulunkulu. Ungalingisi Zakaria. Now kuneliphuzu lesibili uke walithinza umfundisi early in the week uma asifundzisa ekseni. Now kulokuphendvula kwa Zakaria, Gabriel quickly realized ukuthi lo kusuka la angeke ahambise umbiko lokahle. Masinyane akube nendlela yokuvikela this negativity kuze kwekuthi inganzi. Lithi ke iBhayibheli, he was made silent and rendered powerless to speak because imessage yakhe bengasiyo lekahle. Lenkunakile ezingicabanga la kwekuthi kube Zakaria waqhubeka akhona ukukhuluma wafika ekhaya kuElizabeth abengafika athi hey naku lokwendekile ngisakhonta uNkulunkulu. Ayiteka indzaba bese uthi angiva mina lento. Angiva mina kahle lento lekuthi kutawendeka sesiphatsela singaka. Letinto letivela tathambe akulengeke man. You are well advanced so ukhulile nami sengikhulile. Hayi uthi kona ngive kahle. Now guess what? Singakhohlwa Zakaria was the head of the family. Lakakushoko ekhaya kunjengalokushiwo nube ngabe ngibani ibabe lokhona la ekhaya lakhe. It stands. Uma babe athi lento le akayiboni kahle ubuvule nje wathi ukuthi cha sekuphela kwayo pha lento leyo ngoba babe akayiboni kahle lento le. Just be at peace nje naloko. Ungabe nje ubheka le nale because babe walelikhaya lento akayiboni kahle yena. Nangabe nifuna ukutendela seningaphondla nje nitendele kodwa yena ningambali kuloko futhi nakonakala ningamthinzi ngoba nje niyatendela nina la khaya sengini lese nisho igama lekugcina. This is type and khumbula kwekuthi lithi iBhayibheli when two agree babopha tinfo la diphinze diboshwe kuphi. Wayibona ke Gabriel ukuthi le seyakhashana angiyivale nje nyalo because uzofika ekhaya nothing doing phela, nothing doing. Bazalwane, now lokunye lakakuvikela Gabriel la ngilokwe ukuthi wabona lokho ukuthi lokuphumelela kwale talwa kwalomfana kusekukhulumeni nekunga sekukhulumeni, the speaking or not the speaking. Then he said here nothing doing. Ngicela kuyibuyisa home because I can tell ukuthi ni spiritualize kakhulu lenzaba le. Nobe ngabe yini loyifunako emhlabathini waze wakhuluma against it, wena forget about it ngoba kusho wena usilento levele mina yangehlula, lento levele mina angeke ngiunderstand, vele mina ngiphiwanga lokho
ngoba letintfo uyadideclareisha eveni lakomoya. Bantu bami, nangabe nifunza etikolweni uva ukuthi sifundvo tsite sikuniketa bulukhuni, never ever say mina vele this thing kuyangehlula. Ungamane uthi ngisene challenge ukuunderstanda but yawulala ibonene. Ungatibeki esigabeni sekwekuthi uthi vele wena into yakwehlula, vele wena nabothisha labami Nkosi yami. Emagama enu anemandla kakhulu. Nami nje amagama lasho obothisha labami ngisese primary lama ikhona ngiyawakhumbula ukuthi bathini. I mean nje. But letintfo tiyanamathela kumuntu lokuthi tishela wathi mina vele lentfo liyangehlula. Vele empilweni yakhe yonke sayawuthi hamba athi hayi mina lentfo tiyangehlula. Nakuchamuka tibalo wathi mntwana cha kahle asenimenke ngaloku ke aseningineteni lokunye. Vele tibalo nje mina nani. Noma ke bo science mina nani vele nje lentfo tiyangehlula letintfo leti because watshelwa naye watitshela. Nangabe kuneliphupho thite lofuna kuli achieve empilweni, gadza ukuthi ukhuluma njani. Never ever speak against your dream. Never ever speak against your purpose. Never ever speak against lofuna kuachieve empilweni. Lithola indlela ukuthi ukubeka njani kuze kwekuthi kungabi negative ukwendele phansi. Liphuzu lesibili lesithathu leli lengithi angilithinze lebe kubalekile lokuthi Zachariah abe rendered silent. And kwesibili kuloko kwekuthi ekukhulumeni kwethu kubita ukuthi kukhuluma kwethu siku-align nemithandazo yethu. Guess what? Zachariah nemkakhe bake bathandaza angithi before bathandazela lo mfana. Nase batshela ukuthi umntwana sebatamthola. Now Zachariah speaks like this. It does not speak in alignment with his prayers. He speaks questioning ukuthi tawendeka kanjani. Kunekuthi abonge adumise uNkulunkulu. Singethe sawafunza lamanye emavesi but kunelivesi lelikutaga 18 verse 21 lelithi emandla ekufa nekuphila aselwimini. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it and indulge in it will eat its fruits and bear the consequences of their words. Lokusho ukuthi emagama emavi lo wakhulumako amcoka kakhulu. Ngicela ukuthi ulinake leli verse sothi awulifunza na usekhaya. Lesibili linye livesi lithi ngekuchichima kwenhlitiyo umuntu uyakhuluma. Lokusho ukuthi nangabe kunema elements ekuba negative ubodibuka lokuthi kahle hle kugcwelene kuwe. Uzame ukuthi utigcwalise ngaloko lokutawuba positive. Kunetinshwana letimbadlwana lengicela ukuthi tsinza sitawufunza nyalo incwadi ye Acts chapter 12 from verse 1 to 16 quickly. Ngicela sibuke letinye tintfo letiyakusita kwekuthi how can you still make it count for your life? How can you still get there? Ungafinyelela kanjani? Ngicela uve usivulela make Acts chapter 12 verse 1 to 6. Nyalo sawuyati kwekuthi uma live likaNkulunkulu lisho lokuthide kwakho kulemukela lelivi uthi akwendeke kimi njengengceko yenkosi njengoba kushitiwe. Kwesibili livi lelikhulunyiwe ulikholwe bese sekuthi nawe na ukhulumako ungakhulumi against lelo livi lelo noma against lokho lofuna ukuthi uku-achieve. Ngicela usifunzele madam. Ngalesikhathi Herodi inkosi waqala kudingela nekuhlupha emalunga elibandla. Wabulala Jakobe umnakabo Johane ngenkemba. Wathi nakabona ukuthi emaJuda yakujabulela lokho lakwendako. Waqhubekela nasekubopheni Petro. Lokho kwendeka ngesikhathi sesidlo sesinkwa lesingenambiliso. Wathi kube ambambe wamfaka ejele lapho aniketwa etigabeni letine temasotsha lamane sigaba sisinye letatimlinza ngekuntshintshana.
Herode abehlose ukuthi amlethe embi kwemaJuda emva kweliphasika. Ngakho ke Petro walondvolodwa ejele, kodwa libandla belithandaza limncusela kuNkulunkulu. Ngebusuku bekugcina Herode atamkhipha amlethe ebantwini. Petro abelele emkhatsini webalinzi lababili, abeboshwe ngetinketane letimbili. Kwakune balinzi lapho emnyango welijele balinzile. Verse 7. Masinyane kwefika ingelosi yenkosi kwakhanya ngekhatsi ejele. Le ngelosi yanyikatisa Petro ngelihlombe yamvusa yathi, "Phangisa, vuka." Khona lapho tinketane tadzilika etandleni takhe. Ingelosi yase ithi kuye, "Tibophe ngelibhande ufake tincabule takho." Wakwenda lokho Petro, ingelosi yathi, "Yembatha ingubo yakho ungilandzele." Petro waphuma ejele wayilandzela. Noko akatanga ukuthi lokhu lokwentiwa ingelosi kwenteka ngempela yini. Wacabanga ukuthi ubona umbono nje. Bendlula abalinzi bekucala nebesibili befika bekugcina esangweni lensimbi lelivulekela edolobheni lativulekela. Baphumela ngephandle bahamba bangena sitaladi sabasinye. Khona lapho ingelosi yamshiya Petro. Kwakungikhona kumkhanyela Petro ukuthi bekwendekani kuye. Wase uthi, "Manje sengiyati ukuthi kuliciniso ukuthi inkosi ithumele ingelosi yangikhulula emandleni aHerode nakubo konke emaJuda abebheke ukuthi kutangihlela." Amen. Amen. Umgadze makhelwane angathandazi kakhulu. Lengcenye lesiyifundzako sifunza ngekulandzisa kwekuboshwa kwaPetro. Nawunaka kahle ekuqaleni ngitsite emhlabathini lesiphila kuwo kuba nema challenges. Lamanye alama challenges aba political. Now here is another political challenge ngesikhathi sebafunzi the early church la. Herode, maybe just to explain isikhona kuhambisana kahle ngiyaye ngithanda ukuthi dinosithi beke kahle ngabo lonina. Now uvalgama la Herode in the scriptures kufuna ukhona nekubehlukanisa labo Herode. Bekuna Herode the Great. Ngunang bekabusa part of iJuda ngesikhathi kutawudalwa Jesu. Siyakhumbula Mose. Nguye lo abulala abantwana labancane azama ukuthi abulale Jesu. That is Herode the Great. Bese sekuthi during the ministry of Christ kwaba nalomunye Herod Antipas. Herod Antipas naye waba nesigameko sakhe nguye lo abulala John umbhaphatisi wamjuba inhloko. Kwabese sekuthi ke after Jesu asafile wavuka in the early church kwaba nalomunye Herod Agrippa 1 ngilesifunza ngaye ke la. Now I challenge yalabo Herod laba ngilo ukuthi they were not entirely Jews, they were partially Jews, and yet bebahlobene namaRoma futhi babusa live la kaJuda on behalf of emaRoma, so bafuna sibabe nebudlone lobuhle nemaRoma. Now ngenxa yalosi beba partially Jews bebangemukeleki kahle kumaJuda lokuthi bayidinkosi temaJuda. So for Herod Agrippa here ngekuzama kwekuthi awine kuthandwa ngemaJuda waletha a political card wathi no abangithandathanzi kahle ngingendani kuze kuthi bangithandathanze. Lithi ke iBhayibheli wabamba Jacob, one of the disciples, wambulala. Wabona ukuthi hayi emaJuda yakuthanza lokho. Remember ukuthi phela bazalwane at the time bafunzi baqala kulandzela Jesu kwathiwa these are the people of the way. Bekungasho ukuthi ngemaKristu. Kwaqala like a sect
ingathi inkholelo nje lephuma kuJudaism bangayithanzathanzi kahle. So labantu labahamba ngaleyo nkholelo leyo bafuna kubabulala. So Herod ke lana kabulala James. Ubona ngathi ayakujabulela lamaJuda kuthi hayi so yabona ukuthi wo nangenta kanje batangithanza baze bangrecognize. So it's ke no angibambe Petro akenti lutho Petro, nothing wrong. Bayambamba Petro bamfaka etilongweni ngula sesifunze khona ukuthi bamfaka ku maximum prison agadwa ngemasotsha lang 16 ngeticheme leting 4. Uboshwe ku 2 of them ngala nangala bese kuba nesicheme lesinye nalesinye, the other 2 beme egedeni leliphumako 16. Akana chance. Guess what? Uyalala Petro. Angisisholo ukuthi abelalelana. Scholars abasitsheli. Ungatendela nje your own speculation. Walala ngoba abona ukuthi uyabona la sekungiphelele. Ngeke ngibaleke ke ngendeni angidilalele. Noma walala ngoba athi ukuthi angendi lutho ngiyamati lengimkhondako. I don't know. But iBhayibheli lithi walala Petro. But lengikwatiko hayi wahanjelwa abantu abakethu. Wahanjelwa. Ngoba uNkulunkulu akabatseli bakhe. Wahanjelwa Petro. Now bayamvusa Petro bathi wake up. Uyavuka Petro kuthiwa quickly. Letinto sethi yasheshisa manje akusaphutiswa quickly. Kwathiwa prepare yourself, dress up, thatha icloak yakho, ingubo yakho, ufake ingcabulo takho. Lithi iBhayibheli wathi nje akasasukuma nje, the chains fell down. Bazalwane, ngifuna ukuthi mina nobe ngabe simo sesiku misenjani, you can still make it. You can still get there. Only what you need to do kuchumana nemazulu. Aya ukhambela naletinfo letingazothi tiyakubopha, the chains will fall down. Amazingly enough, onke omang 16 lamasotsha kude lo wakhona kubona ukuthi kwendakalani. Kude lokho hayi ngoba lengilosi iyamnyonyobisa ebumnyameni yini Petro. Lithi iBhayibheli nayingena lengilosi ifika la kwathi dza in the cell. Kodwa tinvatendeke ebumnyameni kuyakhanya but nani kulaba zilele. Bazalwane, uNkulunkulu wethu utawusihambela asiphe emandla ekukhona lapho sibafishane khona. Ngoba uNkulunkulu losinakile nalosithandzako longasiyekelelele. Ngicela ukuthi sinake natinto letimbadlwana ke sebamvusile Petro so utilungisile so uyayilandzela ingelosi. Emasotsha aweva lutho bayaphuma. On a lighter note, singacabanga ukuthi nasibona niyabona leminyango letivuleke kako nje nawe uyakubo mall noma uya kuphi. Singacabanga ukuthi kusha letinto. Inkosikazi letinto yatenda. Ngilokhu nje bayakopa lapha. Sebasebenzisa wena nami ukuthi kusenseke thina sisonzela. Inkosi nje vele nje nabahamba nje Petro nengelosi yakhe kwavuleka iminyango nje. Unmanned yativulekela nje. Bazalwane, na inkosi ivule indlela kude kuyakukumelana nawe. Ngiletinfo wena mfana wasekhaya lekumele utati. Tinfo lekumele ukuthi tibe semgodlaneni wakho njalo njalo. Nobe ngebe kunasiphi isimo sakho lesikuvelako phambi kwakho. Wathi kahle nje ukuthi uyamati lo mkhondako. Uyayivula nendlela nasehlana. Lavuleka ke ligede baphuma. Petro sebasesitaladini sekuthi dza he regain his senses, uyabona ukuthi wo inkosi ingihambele. Ngicabanga ukuthi
kwamjabulisa Petro lokho kuthi esikhathini sekudzinga kwakhe lapho yena angeke akhone kwenda lutho, God showed up for him. God showed up. Ngicabanga ukuthi bazalwane nathi singabhaca ethembeni lelinjalo kuthi noma dimo kungazuthi yasiminyetela, but God will show up. We may not know the how. Singalingisi Zachariah sibe stuck on the how. Kuthi titakwendeka kanjani. Kodwa yena lekuye kude lokungendeki. Nothing is impossible with him. Utawuyenda indlela. Nasichubeka sifunza ke lithi ke iBhayibheli asasesitaladini Petro wabese uyahamba uya ekhaya la Mary noma Miriam make wa John Mark. Maybe just to mention this because siya kukahle kufunza, just to hlanganisa these things so that next time na ufunza iBhayibheli khona kukuhlangahlanganisa. Mary was a sister to Barnabas. Barnabas lowahamba na Paul nabayushumayela. That's why kwaba lula ukuthi kuBarnabas ukuthi ahambe na John Mark ngoba bengumshana wakhe nabahamba lama trips. Ngihlanganise lokho khona kuhlangana kahle. So ke uya endlini ya Mary or Miriam nakafika khona sengivese bani ke madam. Ngicela ufunze from verse 18 kuya 20. No 1 to 16. Ufunze the part lapho khona asaya endlini ya Mary asaya ungcongcotha sive uthi Rhoda wenda njani. Verse 12. Wathi nabona lokho wahamba waye ekhaya la Maria unina wa Johane Marko. Bantu labanyendi babebuthene lapho bathandaza. Petro wanqonqotha eminyango. Rhoda intombatana leyayisisebenzi weda kutamvulela. Waliva livi la Petro wajabula kakhulu. Wagijima wabuyela emuva angakawuvuli umnyango. Wefika wabatshela ukuthi ngiPetro lo ngephandle. Bathi kuye uyahlanya. Kepha waqinisa wathi kuliqiniso. Base baphendvula bathi yingilosi yakhe. Petro abese lokwanqonqotha. Bathi bavula umnyango bambona Petro bamangala. Waphakamisa isandla sakhe wababinzisa. Wabachazela ukuthi inkosi imkhulule njani ejele. Amen. 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 Okay. Bazalwane Petro uyahamba uya endlini ya Mary. Na ungabuka ngalendlela Petro lakhululeke ngayo from prison etitheni. Bongathi wena hayi Petro kude ngishona kunye lokutaka ukuvimbela nyalo. But guess what? Nakafika la kunebazalwane khona, Carlos doors are closed. Funeka ngcongcothe nyalo. The man who has been delivered by an angel now has to come and knock. Bazi bakubuza ukuthi ungubani? NginguPetro. Yathi kahle kwatiwa bazalwane. Says that nabeva nje livi lakho bathi wo ingceko le. Wo ngubani lo? Ngoba uyatiwa abantu uhlanganyela nabo. Kwazi bathi asikufa. Awuphinze. LiBhayibheli lisho ukuthi Rhoda wamphinzisa kanenge. Wasendodza le ngiyaliva lelivi lakhe. Futhi ngathi uthi akashongo nethi ngiPetro, weva nje lelivi. Wagijima wayele wakhohlwa nekuvula la ngenxa yenjabulo Nkosi yami. Wagijima wayale wayothi uyobatshela. Bakhanze ama prayer warriors ke. Ayathandaza. Ngidawufika kuko. But ngiletha kuthini bazalwane? Ngiletha ukuthi be careful how you managed or how you manage the anointings that uNkulunkulu akuphe wona. Ungathathi ngekuthi njengoba wena ungumgcotsho waNkulunkulu yonke indzawo la uyahamba khona ikhanza iminyango ivuliwe. Be rest assured ukhola ufuna ngcongcothe khona.
uthi ngicela ningivulele. And usangcongcothile futhi you have to wait. Nangroda uyajika roda usaya le solo wena ula. Waiting, knocking. Bazalwane, you can still get there la ufuna kuya khona as long as ungakhathali kungcongcotha and to wait. Ungazuthi kule mihla sekuyasilahlekela lokungcongcotha nekulinza. We are becoming an instant generation. Sifuna into disheshe. Bengikhuluma sixoxa nje lekhaya ukuthi with the son ukuthi icareer angeke uyakhe mhlawumbe all the time with your first degree. Uyawukhanza ukuthi uthatha lokwa nalokwa uyakuhlanganisa wenda lokwa nalokwa solo wakha indlela leya embili. And konke lokho needs your patience, needs your continuous knocking. Ivuleke iminyango gradually. Little Bible nawufunza taka impumelelo leta ngekushesha iphindze yente njani kodwa le khosako yakheka kancane. It's biblical. You can go and read. So don't blame yourself lokuthi usakha. You will get there. Just be patient and knock. Kulokunye uve ngathi ushayekile ayihambi kahle ibhizinisi, but be patient, you will get there. Now at times you must knock and wait for doors to be opened. That's point number 4. Now labazalwane bebahlangene la lise iBhayibheli bebathandaza. They did a good job, a sterling job. Kuhle kwekuthi sithandazelane. Here bebathandazela Petro ekuboshweni kwakhe ngoba nabo bebabona ukuthi Herod Agrippa akadlali. Usethi kwethu. Akube khona nathi lesingahlali kuko. Uyabona lokuthandaza lokho akusesiko lokuthandaza kwekuthi nje uthi cup. Ngilokuthandaza kwaloya makele wathandaza ethempelini kwaze kwangazi uhambisa indlebe takade emlomo nje kuphela emagama kasaphumi kahle ngoba she was pouring her heart. When your heart is burdened wathi ukuthi nyalo sesiyabulawa and your only solution is to go and cry kuNkulunkulu. Ufika uthi Nkosi sengiphelele la. Now ungasisiti siyaphela. That was the type of prayer labayenda labazalwane. Wathinzeka uNkulunkulu asezulwini because the church was praying. We have to be a praying church in these challenging times. Lama challenges lengikhulume ngawo bazalwane adzinga a praying church. Libandla lelingeke litithambise, a church that will pray in these challenging times. Your survival is ekuthenini how much of a praying person are you? And how much is the church praying for you? And how much are you also praying for the church? It's a circle. Kufuneka sithandaze bazalwane. Now lokungimangalisile ngalabazalwane ngilokuthi mhlambe ngilokunye lekufuna sikufunze bazalwane when we pray bebathandaza nangendlela yokuthi noma sebatshelwa ukuthi nangu nguPetro loncongcothako. They brought in theological expressions or explanations ukuthi no ingelosi yakhe ngathi awukeva kahle. Kanti God has answered the prayer. Kungazuthi ekuthandazeni kwethu bazalwane singathi sithandaza sibe siexpectile imphendvulo tethu kuNkulunkulu. Kungabi ngilokuthi ngithandazile but kube ngilokuthi then what? Such that bekumele nje bona beve ukuthi nabeve igama nje lisinje heshe Petro ngoba ngilolo mfunako Mose. Nithi ningaye nithi uyancongotha mvuleleni ningathi ingelosi yakhe. Because you are expecting. My question is to you. Kule tindvo lotithandazelako,
how much of them are you expecting something from God? Gona usathi khumbula yini? Noma kuthandaza sesikwende kwaba i-religion lokuthi siyathandaza without expecting, singasalinzi letintfo ukuthi tendeke. But kukhuthata kwethu namuhla akube bese kuthenini ni uma sithandaza kuNkulunkulu siphindze simlinzele ukuthi aphendvule imikhuleko yethu ngaloko lakasiphendvula ngako. Let us be expecting answers from God. Zakaria ekuthandazeni kwakhe wathi nakathandaza wathandaza ana how emthandazweni wakhe kwekuthi this is how God is going to do it. When he lost his how, unbelief crept in. Ngoba wabese so uyahluleka losletintfo setitakwendeka kanjani. Ngifisa ukuthi bazalwane ezisithandaza, whatever we are praying for, noma ungam understand lo how, pray. Wendlule expect over something you do not know. Ukuthi takwendeka kanjani. Because faith is the substance of the things we hope for and the evidence of the things that we do not see. Once you are able to figure out something, to see it, if faith ayisekho kahle lapho, because you have got a way of figuring out, well, this is how these things are going to happen. And you are limiting yourself because what if you fail to figure out the how? Sekusho ukuthi ngeke kusendeka ngoba unasakhona ukuhlangahlanganisa. Bengathi mina we need to, that's why impilo yekholwa impilo lengetulu kwelizinga letintfo nje, because thina sikholwa tintfo lesingatiboni. Faith is the substance of things we hope for, the evidence of things we do not see. Faith. Ebese sithi iBhayibheli, the just shall live by. Amen. Ngicabanga ukuthi bazalwane simoshwe indlela lesifundiswe ngayo etikolweni hayi kabi, but we have approached Christianity from an academic point of view. Safuna letintfo ukuthi understand ukuthi 1 + 1 = 2. Na ungafike wena uthi 1 + 1 = 3, hayi isukile. Kanti tintfo taNkulunkulu tehlukile. Indlela taNkulunkulu tiphakeme Nkosi yami. Bantu abakethu. Mina bengafisa ukuthi let's appreciate ukuthi uNkulunkulu usendela omusa ukuthi tintfo letitsite sithi understand. Uma tintfo letitsite singathi understand, sicaphele ukuthi singatendi letintfo leto tibe yi-hindrance ekuthenini sifinyelele la kufuneka sifinyelele khona. Bazalwane, ngicela kumention naku sengiya ngasekugcineni. Ngibona ngathi umuntu olakekho kanti bengifuna kusebenzisa one of ijoke yakhe, but akusi joke ngoba kwenteka mba. Bebahlanganisa nje lolunye ihlelo thite, kumele ukuthi lo munye wabo ahambe aye olupresenta kubaphathi kuze ukuthi bal approve. So uthi ke uyahamba ke lo wekunena uyawupresenta kubaphathi. Nase bambuta bamphinzilita ukuthi vele wajika hayi nami lento jaja vele ngiyiboni kahle lento le. Now nangabe kwawena you are doubting your own prayers, you are doubting your own aspirations, letintfo ofuna achieve empilweni titawuphumelela kanjani? Angeke. Nebantu batakusupporta njani? Angeke, ngoba nawe kawuningathi doubt letintfo. The point being, you can still get there. Nangalandzela nanke emaphuzwana lambalwa lengwatsinzile namuhla. Ikakhulu kwakuthi wena letintfo utikholwe. You must believe these things yourself. You must pray and believe what you are praying for.
Live likaNkulunkulu malifika lithi kule area le where you were barren, not productive. Inkosi ayikwendele umusa so utawuba productive. Ungabe uthi kutakwendeka kanjani ngoba mine njena. The word has been spoken to you. Kwakho kuthatha imphendvulo ya Maria uthi akwendeke kimi njengenceku yakho njengokusho kwelivi lakho. Step number 1. Kwesibili, uma livi selishitiwe walikholwa, be careful not to speak against the word. Noma ingozi thina namuhla ingeke isende sibe timungulo singakwati kukhuluma, but akusendeli bungcono tsiteni kukhuluma against your own plans. Speak positive, speak life to the things that you want to achieve. Let there be life, speak life to those things. Speak life to them. Then they will have life. Because la magama lo washogo anemandla. Once you speak death, kutaba nani bazalwane? There will be death. But kwethu kuthi sikhulume kuphila. Liphuzu lesithathu, you have to walk to reach your goals. Petro akagcinanga esitaladini. Wahamba waze wafinyelela ekhaya lika Miriam. Walking is a remnant of working. He had to walk. Akazange ngathi ingolosi ayingithathe ingithi shwi ngiyofika. But he had to literally walk. Bazalwane, we have to work. Nangabe ungumntwana esikolo, basekhona abantu besikolo ngala, noma ndathi isikolo livaliwe anisesibo. Nangabe kubitha ukuthi you must burn the midnight oil, you must just do that. Ungacabanga ukuthi all of a sudden the following day utawube usuyadikhumbula letindvo uhamba uyobhala uphasa. I can tell you now free of charge. I think in life sengibhale ama exams lamaneke bengitshela khethe ukuthi angisafuni nyalo. Ayihambi kanjalo. I can tell you that free of charge. Nabe ufuna ukuphasa esikolweni ufuna udadisha. Mbamba nje hayi nje kudlala. Lokuthi uyiGen Z ubhizi ngetincingo takho. I've been fortunate kufunza nalamanye ama Gen Z. Can you imagine a Gen X funza ne Gen Z? But I've done it. Ngikhanzela ukuthi my old methods still work. Angisho sila wenu ekuthi ufunze ku cellphone na ku laptop kuphela asikahle. Mhlambe they work for you, but mina I'm old school. Nangifunza ngibeka incwadi la, ngibeka liphepha ngala, ngifunze ngala, understand, ngibuyise ngala ngibhale ngithi. Nase ngingobhala iexam ngilethe ama past papers, ngibuke lama question, ngicale ngibuke la ngibuthi ngikheka kuphi ngihambe ngireferishe, ngibuthi ngikhekela ngihambe ngireferishe. Ngaze ngayimasterisha yonke le question ngafika egcineni, ngibeka incwadi lapha, ngibeka lapha, ngibeka ama reference papers lapha, ngibeka i-question paper la, ngisuka nayo egcineni, ngiyofika nayo so ekuqaleni ngiyofika egcineni. Kwekuqala lokho, angikade time lapho. Number 2, sengiyathi time, how much time am I wasting on this question? Kudothi nabe kuyenteka phutheni iphume. Hayibo. Nako mine ngigijima nayo. I am also gaining time kuyocabanga kulawa lamanye lebengakawaboni ngingawadi la kubitha khona ukuthi ngicabange. So in short ngithi it's not a miracle, you must work hard. Asengisho nako seke ngasigcineni lokho ngivisa abhlungu these days. I will speak as an African. As Africans, we are in trouble. We take life so casually, and that's why we are casualties. Western countries have proven to us that they don't care. They take
tindlela tabo takwenta ema preliminaries ku testa labakutestako bete batakutesta la Africa. We become victims of all waste material la qhamukale. We need you as young people to stand up to match the standards of the world and protect us. And be able ukuthi nasihlaselwa tindve njengabo COVID niyawuyakha le tindve tiyawusisita. Singabi last in the line. Kuthi loko lekusele sengikhani ke Africa. As long as we don't change our mentalities, ayikudaba likhulu bazalwane. Thina lesikholwa siyazo silamnyele ngeJesu. Bantu bethu kufunza kuthatheni serious. Because kuclear ukuthi kule live la manje kuze ucompete uarguisha uvakale, you must be them kuze bakuve. Angishiyeke lapho sengipolitike enough. But my point is bazalwane, let us be serious with our lives. Sinenhlanhla thina ukuthi siyakholwa uNkulunkulu sendele umusa and unathi uyasida. Let's take advantage of that. Ukuthi in these challenges of life asisisodvana uNkulunkulu unathi ume ngakithi angeke asiyekelele. Ekseni nginalokuthi bazalwane nobe ngabe nguyiphi aspiration or sifiso sakho lonaso, you can still make it. You can still get there. Emathuba akhona, you can still get there. Ngicela kugcina nganalithuba lengicabanga ukuthi sonke sinalo sengcina. Kulamangalanga lawa we are celebrating the gift of God, Jesus Christ. uNkulunkulu siphe lithuba wasipha a gift. John 3 verse 16 uthi, for God so loved the world waze wanikela ngendodana yakhe. Asithatheni ezisikhumbula kulamalanga ukuthi we have got a gift. Nangabe impilo yakho ayikemi kahle, you can get there in this world but miss to get to heaven. That would be a huge loss. Ngingamangala ngihlola umbhalo ithi lenye eyiskola uthi singabo ba worried ngaMose lokuthi akangenana eKenani ngoba ithi iBhayibheli he was buried in the Mount Nebo. Wathi nasayikhuphukile wema ku Mount Nebo wabona ukuthi naya iJordana, Jericho, Canaan, but he died this side of Jericho. Jordan, sorry, he never crossed. Uthi singamkhaleli Moses because Moses did not miss but he gained. Bongathi wena walahlekelwa kungena eKenani but kweta tingelos tafeta uthatha umtimba wakhe tahamba naye dana emaphakatheni. Usakhumbula sikwavela abantu ku transfiguration. Guess what? Uqhamuka lapho yena. Uqhamuka sokhuluma na Jesu. Asishiyekele. But ngifuna ukuthini bazalo, ngifuna ukuthi ungathathi ukuthi wakuzuza konke kwalamhlabathini inzaba iphelela la. Bahlabelile abahlabele kusini bathi inzaba ayipheleli labantu abakethu. Can you not use the gift, the Lord Jesus Christ? Usingozi Jesu. Kulamalanga la sikhumbula khona ukuthi nawe watalwa. Have mercy on me. Kuze ukuthi nami I may get there. I may make it. Ngicela i-praise team idelanga mbili sitawuthandaza.
uthi kuMaria utawukhulelwa utale indvodzana uyethe libito uthi nguJesu. Uyawuba mkhulu abitwe ngekuthi indvodzana yaNkulunkulu lodike konke. uNkulunkulu inkosi iyawumnika sihlalo sebukhosi sakhokho wakhe Davide. Uyawuba inkosi yetitukulwane takaJakobe nini nanini. Umbuso wakhe ungeke uze ube nesiphetho. Uthi Jesu Kristu wotani kimi nenonke lenisinva kona lenikhathele ngitaniphumuda. Mhlawumbe uyadawutha ukuthi are you gonna make it? Ekseni mina ngithi you can still make there, you can still get there, you can still make it. Yingci na ungemukela nanglo inkosi le umbuso wakhe awunaso siphetho. Imibuso yalomhlaba iyaqala iphindze iphethe, kodwa ukhona yena umbuso wakhe angeke uphethe. Walenga esiphambanweni wathi tetelestai kuphelele. It is done. Seningeta kimi nenonke lenisindvwana lenikhathele ngitaniphumuda. And I will present you nginivume kubabe ukuthi these are mine. Ukhona yini phakathi kwethu lothi noma bengingaphumelela la emhlabathini kodwa I do not want also to miss getting there. Ungasho nje uthi bekasayawuphela 2023 kulawo maviki ekugcina ngeva ukuthi there is a Christ who is a savior lo walenga esiphambanweni. Noma sewungangena nje ngathi solingisa loya la uba ngumphangi, yathi lo mphangi wangena ngweshana wathi uzungikhumbule nami embusweni wakho. Mhlawumbe umnyaka wonke bowenta lokuthandzako, uphila ngendlela obufuna kuphila ngayo, kodwa namuhla wathi Nkosi Jesu ngendlela umusa nami ungikhumbule. Ngiyakuvuma ekseni ukuthi ube inkosi nemsindisi wempilo yami. Nangabe ukhona ngathi cela ukuthi umane uphakamise isandla nje la ukhona khona inceke uthi Nkosi ngiyakuthandazela nami ngithi angilivule leli thuba. Are you here? Ukhona la uthi Nkosi Jesu ngendele umusa. Nabangena nami ngiyafuna ngene emaphakatheni ngoba indzaba yethu baqinisile labo bahlabela la bongathi wena simane siyajayiva nje ihamba lapho vela ayipheleli la Nkosi yami, ayipheleli la phelele emaphakatheni. But maphakathi la kahle kulamaphakathi lasebukhoneni baNkulunkulu. You can raise your hand to have mercy on me. In the name of Jesus. Fundis matsebula. Angucele babe. Tuthandaza. Cela sitabelele.
Ngibani lofana nawe Nkosi? Oh, siyabonga Jesu. Siyabonga. Ebutheni balomnyaka sibala lilanga. Emaviki etinyanga ube nguNkulunkulu lothembekile. Thank you, Jesus. Singancika ekwethembekeni kwakho. Yes, Lord. Uthembekile Nkosi noma thina sehlulekile kwethembeka. Sithi ludumo lungelwakho wena wedwa uNkulunkulu. Siyabonga Nkosi sibantwana bakho siphambi kwakho lamhla livi lolukhuluma kwetimpilweni tethu. Siyabonga Nkosi ukuthi lona liletha impilo, liletha lithemba, lihlumelelisa umoya lomusha. Siyabonga Nkosi, siyabonga kwathi ukuthi uphinde usikhumbuze lamhla ukuthi uyawuva uphendvulo umthandazo. Noma ngabe sesikhohliwe ngawo wena wethembekile uNkulunkulu. Khathi mliswa wendiwe mkhulu sisuke Nkosi kulomnyaka sagijima kulomnyaka. Impilo yethu nguwe, lithemba lethu nguwe, kuthula kwethu nguwe, inthokoto yethu nguwe. Siyabonga Nkosi ukuthi nalamhla livi lakho lithi uma wena ungakithi we can still face it and we will make it in the name of Jesus Christ. Siyathandaza Nkosi naba bantwana bethu sibaletha phambi kwakho Nkosi. Nguwe wedwa lonemandla ekubagcina kuze kuthi ekupheleni kwakho konke babonane nawe. Siyathandaza Nkosi naba bantwana bakho etinhlitweni zabo kugcwele kubonga, kulabanye Nkosi kugcwele kulangatelela livi lakho liphilile. Sibonga ukuthi Nkosi wena utawuqhubeka ube nathi ube nguNkulunkulu. Khathumliswa wendiwe mkhulu na Jesu Kristu lo Nkosi yethu. Kugula lokukhona emtimbeni egameni la Jesu Kristu waseNazareth limemetela kuphila ngemandla engadi ya Jesu Kristu liyachitheka isiphambanweni. Oh Nkosi siyabonga ukuthi liplan lakho, your purpose will prosper in our life. It will prosper over every challenge and problem in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Thank you for the renewed strength in our spirit. We can face another day. Even if we didn't make it in the past days, we will face this day knowing that God is for us. Who can be against us? Jesus be magnified and be glorified in Jesus' mighty name. You worthy of all praise, power, might, and majesty. All glory is due unto your holy name. Yes, Lord. Thank you, Father, for lifting those burdens, for destroying those yokes. We leave this place free because we came in the presence of God. And thank you, you are on our side. Who can stand against us? Be glorified and be magnified in the name of Jesus Christ. Amen.